Asa og Óli. En søva om fordomar og fakta om Føroyar, Danmark, Rúsfelaskapen og ES. Óli 63 år gammal og sykler som maskinmester. Asa 40 år gammel og arbeid som lærer. Bøttene Hans og Elsa 12 og 8 år gammel. Her det brott ur gerandsten. Skattatrysten i Føroyar og Danmark mellom heimsins hægst. Asa då samført om at skattatrysten i Føroyar hægre enn skattatrysten i Danmark. Men hvordan det verleg? Vi kan dela skattatryst upp i trudjabell. A-inntøkker, middelinnttøkker og lainntøkker. I Føroyar skattatrysten av middel- og lainntøkker av 4,5% og 38%, medan det i Danmark av 29% og 23,8%. Skattatrysten av hese til hægre i Føroyar enn i Danmark. Av ha-inntøkken det 24,2% i Føroyar og 44,8% i Danmark. Skattatrysten av ha-inntøkker til lagre i Føroyar enn i Danmark. Asa har du rett i at skattatryst i Føroyar høgt, men samlega skattatryst i Danmark et vet hægre enn i Føroyar. To vera lagre inntykker korsne skattar nekka hægre i Føroyar enn i Danmark. Nå vetur, og bøttene skulle ha noe vetrarklær. Asa held det så dårst i Føroyar, og hugsar ta han bo i Kjeppanan. Ta platt hun kjøpa badnaklær for badnakjæsjen og hun fikk 3 hver måned. Og i Danmark får man for bøtt 0-2 år 6.616 kroner, 3-6 år 13.944 kroner, og 6-16 år 20.940 kroner. Badnakjæsjen får altså ikke langt. Men i Føroyar får en badnafradratt om i skatt. Hesen imuskur fra kommune til kommune. Men i Tórshavn han til dømes 14.500 kroner for først badn. I bøtt på 8 og 12 år får man 2 kilo i badnakjæsjen 21.940 kroner om man bor i Danmark, og 21.000 kroner i badnafradratt om man bor i Føroyar. Vil du vite mer om fordomar og fakta om Føroyar, Danmark, Rúsfelaskapen og ES, så i atlanfaldaren av www.jaf.fo. Created using Powtoon.